Kardong pingi bertarjik tha pingi prime time news chan mang pinili monitoron pi aprang se bertang ton bench pajur medam de aprang bertang kong pi arjik tha. Kalitang Robin tok biya hema sorapan social worker bidateron arideng pen tangka kirap ki pajordam. Long chap serpo the one arta ni kan proge chok kita lon pon. Harlung lang so PhD quarter hem ministry tuma phansi hem ki dodem pinchong pidet. Bertang kung biar jik jada pit putat bertang ton pen chupajor midam snang. Kalitang Robin tok bi ahema sorapan Karbi ANGLONG.14 Council CM tuliram longhang kapin kat pona tengsi social worker bidateron arideng pen tangka kerap pajerdam. Lakhain Karapon Nilip Constituency ki parlo Borjan Wopong Piarong Amekar Kalitang Robin tok bi ahema sorapan CM tuliram longhang kapin khara tengpen social worker bidateron arideng pen tangka kerap pajerdam. Lapenon kibang jelong sitame kirap dun bom japan lamchak chipi tekang pen aning pathe. Lapen hem kang sam kachithap thot abang phuat mapan sitame hem kachirap long da prang japan sik chik pen RDN pon lopusi social worker bidateron ahin pen radapan than pachini. Bangso kirap ki pajor tekang along social worker bidateron lapen nilip duar bagori mandal committee maipu barim prodip hangcho nilip timarja maipu barim maniram urang Tolajan PS pen mai Pusan Kargwala, Pantikro Arong Asar, Dorsing Kro Atumsi, Humridam. Lapen tu Kalitang Robin tok bi ahema sorsitame mekri bu pen ning chipang samsi osumaratum pen tangka chodeng don lapen rong asor pen chenglok. Porjan ala datum do an lapuson kirap ki pajir dam thegapot kiro pajir pon. Nilipen berta pang dakpon Anil Sondrong par News.News for Karbi ANGLONG. Socheng denta constituency arlo harlung lang so PhD hem ministry tum ki do hem pinchong det pusi hawarara tumpen akoi ki pi lakha tretroxy socheng denta constituency MAC ki parlo pon along harlung lang so PhD quarter hem ministry tum sik ke do hem pinchong det pinpur pon mekidam tang HSDC News State Demand Committee tum Karbi ANGLONG.14 Council ki chari bomahotsi harlung lang so PhD hem kimrang pon lo Lapen lang tami pipon lopon dan nona bangke pangram su quarter hem pustami ministry tum arni bang kachong dat adim ahem pinchong det. Lasi harlung lang so PhD along ke patang kon service ke claim kon office staff chuki daratum ta awe langdam de lapen pipe anta hengo lab lapen bak lab lo pusit than pon. Lasi Karbi ANGLONG.14 Council hin pen prabjin pen labang so harlung lang so PhD ke claim kon japan langkam KSA branch atum pen pachini pon. So jeng denta constituency MAC Kachirong pipi positami harlung lang so PhD hemate langa pipe kahin no labajok rong aradatu lang kabepen penangan akisum nang manlo Karbi ANGLONG.14 Council kitobom MAC kachirong pipi hen pen posimi non puan ta harlung lang so PhD along nang humri repin lang kota langkang KSA branch hen pen pachini News Desk report News.News for Karbi ANGLONG Surupathar constituency ki parlo arnam langpi boha kang tuyalong longchap sarpo adowan artaning kan phokechok kitalon pon longchap sarpo long men binong lake dhoni ramrong hak alang lining kan kreni arta besi arnama kamate kartika phecho lapan ki sopotami ase klempang jengsi peningan ke ningkan thongke rapo artaan nang klengtang lo alang ilabang swaning kan trok aprang alang arnam langpi boha kang tui anwangsi boha kang tui arongasa nopin tiso rongasa rapan tiso pamedera jok alang lining kang sampen long lechipisi ningkan suringi rak phecho aningkan long chabatawan kimrang pon lo halabang swaning kan pen peningan thanga kisong akidu kawe pin pening kan po artaan nang ke chogajok kado kawe aradat mapan suri kar chola pen kardong pajir
Labang suatu wana long non ke Halloween ming ati pensin so ka chilang Japan ke wang atum topik ateke Delhi, Bihar, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland lapen. Raja matim pentas se ke chilang Japan nang pali perang ke atingno labang suadim along ke wang ke so ke miapot penang anatum haki nang kacipitun anparta. Son kep so se ake so ajot adhara matuma panstame silang kusi long chapsar po amay prohin pen nang pachinidon. Bonta lapang suarong ateke arnam langpi buhakang tu along mobile network kave penachok penang an kasik sakdo lasi Karbi Anglong Mas Council atuma hinpen lapang suati malong prapjin pen mobile tower nang epi tapusi long chapsar po cruiser lapen may prahinpen nang tuning ridon. Halapu rongasar sorkarman rongasar aklimang parke do anatum lapang suamaya lang teknologi mayadi bidun renti. News Desk Report, News 24 Karbi Anglong. Pini bertalapan sikang tanilo, domi thakmi kardom.